chibai ule Sunday April ni som pakhat thali sang ni som ni pakhat ania Myanmar lam thu thar kan mu thei ang te kan tar lang le don ani kalai miao le tahan ten beina na satak an tok ti kan ria a ma se ni khat ma kongzo an la thul lova Sunday jinga po Myanmar sipai te inzar phar doi kara chol lovin kongzo hi an chun zom le ani tamu town sagai region a thu hretu in Mijima Barmi Sahil Danin Myanmar janta ten Unau pani meichia le mipa an kapluma dar thum thleng khan tuma arwang la son ngam anom lova district police officer te four lion office tamu city an la duty tam hle a janta te chetla bak mutur atam lo hle ani tual chung mi te soidanin emergency ambulance ruang som pariat le hliam som ni panga April ni soma tang khan thiar lu an ni to a kalei tamua hian indonaral thuam keng motor palivel aveiwa karengani inrin ni zana munpui lam matanga tahana Myanmar sipai motor pakokal zinga pathum chu khama antla a then akang bok hemi anchet sul na mun hi buddhist pakhatina soidan chuan net pathian te ho lalnaram ani a he muna hian kuwa ete zun le zu le zial ti phalani lo anrin na atang chuan Myanmar sipai te nat pathianin lo pui tura an dil na chu ati hlotlin saka an ngai thu an soyani Myanmar sipai te helai muna hian mun ni atangin an lutani tun zir top ni liam ta khan yangun kho pui bul yangun atanga kilometer zawela hla bago a Myanmar sipai ten sipai ro rel na du lo na lantira pungkhom granite manga an beina mi somriat chuangin nunna an chanti Assistant Association for Political Prisoner AAPP monitoring group le tual chung thu tharla khom tu te chuan an soyani tuntruma in thana hi February ni khata Myanmar boya tanga ni khathil thuwa security force ten mi an ka hlum tam ber trumani mithiruang te hi zayar muni pagoda compound na security force te hian an vom khoma helai mun hi tu ma lu le chua theilowa anom chil tlatawangin nunna chan zat che hi chiang takina riat theilo ani ti in mitam mutu tele tual chung thu tharla khom tu te chuan an soibok AAPP le Myanmar naw chuan inrin ni khan helai muna hian sipai te hian mi somriat pani an kaphlum ni in an soya in ka na hi zir top jing lam khowar ma dewa thleng ani a chonnulam thlengin anin kap ni in an soi protest organizer yetu chuan thil thleng chu achibila in suat na genocide angani atia an hoina lama pianga silayan met puak top mayani ati mi enge mozatin khopui po hian tlan chiat san ni in social media lama chuan talanani janta thupuang tu major general zomin tun chuan zirtop ni khan news conference nein sipai lam chin chiana chuan khotual mi janhi somli pariat le sipai som paruk thi to angina soya ral thuam automatic weapon man ani lo thua soi inrin ni jing lam khan tual chung sipai ethnic army ten sansteta Naungmon police station an beya police som pali an kaphlum ni in tual chung thu thedar tu te domestic media chuan an tar langa heta hian Arakan army tang National Liberation Army le Myanmar National Democratic Alliance Army te an tel ni in media report chuan an soi sui phimi news outlet chuan thi himi som pali an ni thu an tar lang ve boka Sunday April ni som pakhata heng sipai som pali thi te hi an vui liamani April ni som khan India le Myanmar amri sagaing region kabo phai ko ma tamua Myanmar sipain mi pui sipai tan muna omte dar antuma in ka na athenga Myanmar sipai som pariat an thi ti riatani he in beina a sipai thi na hi mi pui zinga tel Kuki National Organization KNO zinga Kuki nam sipai chuan an ti ni in thu chua an siama kuang sai tia ko Kuki nam hi India rama chuan Manipur state le Myanmaram sagaing region chunga tamu khamti Homalain le Chin state chunga Tonjang township ate anoma KNO hi kumsang khajakwa somko pariat khan dinani an nuayami Kuki National Army KNA chu India le Myanmar rama in thenin anom ve ani heti lai hian tamua Myanmar sipai som pariat thina Kuki National Army in an kuthak nia an soichu tamu security group TSG chuan thudik lo ni an talang ve thunga inrin nia tamua Myanmar sipai le mi pui sipai te in kana khan Kuki nam sipai te anin rol lowani ti in TSG chuan an thu chua an tar langani Kuki National Organization KNO KNAB hi India rama in beng belani a tuna Myanmar buaina atana tranpuina tur sum an khonchung chang hi chu TSG atang hian kan poma
mase April ni soma in ka na chungchanga an thu chu ero chu kan pom theilawani anti Kuki National Army hian mi pui hriat tura an thil ti ni anga thu the dar a oma wangin thu diklo ani thu hi kan han ta lang vele ani he kan thu chu hi Kuki nam tin zona chu ani lo Kuki nam sipai thil ti anga thu chu an siam wang zo kan ti in an ta lang ve thungani eng po ni se sipai nun rong tak te an kaphlum hi tu ti po ni se alom om tho tho mai Political Prisoner Assistance Association in a talan dan chuan bago city aringot janta te hian mi somriat chuang zirtop nia tangkhan an kaphlum to a February ni khata sipain sarkar an pongla ka tangkhan janta te hian mi za pasari an kaphlum to ani mi then khat chuan janta te ka hliama wanga medical treatment an dil po no sak an nia bago a hian mi somriat pahni an thito ni in an talang kalele town of taje sagaing region a hian mi som pahni velan kaphlum bok janta du lo na helai vela hian a lian hle a sipai ho po an chena hle a engkim chehlek to chuan kap zel ringot mai ni in mi puite chuan an soyani protester pakhat chuan khoilama po min hual veka mi pui zinga an ka hlum te ruang po kan seng hoi ngam lo ti na soi mit nge ya mutu pakhat chuan an ka hlum to te chu truck chunga an thiar lut mia maya hliam ni angai tam tak te po trucka hian an phur khom zelani ati monastery compound makeshift mithi dana chuan ruang alet pheng phung mai ni an soyani Myanmar sipai an ni na ban san mi puilama tangpo mi engemo zat anom to a then te chuan anun na thapin an ni na an chol sana mani in chunglum po omngam lovin anun na hum him na ran tlan chezuyani sipai officer pakhat bokilin tet ong po sipai sarkara du lo wangin atlan chi a tundin muna CRPH ruwa man na ngin Thailand rama akho same kani boki soidan chuan tundin muna Myanmar sipai chunwai thumbor vel anom thu asoya heng zinga za asom sari panga vel chuan an ni na chol san an du thu soin tundin muna sipai na hi an ban san theiri lo ni in asoi Myanmar hian Federal Army hi ading thayani inga chuan tuna sipai tanglai te hi anin let vek don ni in asoi Myanmar sipai zinga za asom ni panga chu misual an ni thu asoya an ni ho hian an ram mi puite chu melma anga ngain ral thuam hlom pui le sniper nen po an kap du mai zelani atibok Federal Army adin huna chuan ama ngei po min unglaya sipai do turin ain pe ti asoya ama hnuai om Myanmar sipai te po amin vekto ni in RFA rilani mono 29 news online internet page na ta lan danin Thai authorities te chuan Myanmar atanga ral tlan somnga pakua Myanmar mi le sa dik tak an mana mi pa som thum le meichia som ni pasari le naupang pahni te an man nani Thai authorities te hian Sankha Beauty City border te fangkualin border Pagados Kiar le Seiki Township Kayin State le Kokarek District mi te po an dap vek ani KIA lampo an chen na hle zela Sunday April ni som pakhat jing khan KIA Army te hian March ni som ni paruka alobum tlanga Burma sipai kem an lak sak na hmuna buaina an tok le a anin ka hun hi jingdar ku ani a helai mun hi Liza KIA Army headquarter bu mai mai a omani a KIA sipain alobum mun call sipai kem an lak sak na mun hi Burma sarkar tan chuan mun poimo top kho kani a helai alobum Burma sipai mun hi lak let le tumin call sipai lam hian be puian thak ni an ta lang alobum Liza hi China ram ri nai te om ani awangin China point KIA Army hruai tu te po vauna na lo mang to thina ni kha helai mun hi KIA Army ta tan po mun poimo tak mai ani a ramdanga tanga kachin ramin eile bar bungrua alak na mun kong pui poimo takani helai alobum Liza mun hi kol sipai te tan chuan KIA sipai te an dan cha theina tura tan mun poimo tak pakhat ani awangin lak let le tumin michina khopuya kol sipai tam tak an thon lut bokani hein ka na hian tengle lai pui te po an mangni in an ta langa helai alobum Liza munatang nge hian KIA kachin ram civil war athlen mai an hlau thu an ta lang bokani Myanmar sipai te hi an tal buai chove mek ti chu a hriat to a ma po in an ta na nok sak tlang mi helte chu tho pui dan zongin Myanmar sarkarin hela apuan to te po hel an ni na te an lo hli sak to ani kha Myanmar military regime senior official le powerful ethnic pani United State Army le San Am group te chu anin kung kai na tinghet turin April ni sari le ni riat khan anin hua Myanmar Janta Peace Committee te chu
man taseng le wan hai northern san state a kalin United Wa State Army UWSA San State Progressive Party SSP le the political wing of the San State Army SSA tenen anin dorani Janta Committee hi Lieutenant General Yerpai le Lieutenant General Ongzo E the commander of the number 2 Bureau of Special Operation 10 an howani irawadi in meeting chanchin atarlan danin janta te hian heng ethnic group ho bula hian February ni khata kup chante chiang taka hrilin thlop turin an nge nani Myanmar a hian ethnic armed group som pariat omzinga UWSA hi anlian bera sangkha jakua somriat pakua khan sarkar nen ceasefire an ziaka tuna military kupa hian ethnic group dang te anglo takin an ngoi tlatani ethnic armed group Nakachin Independent Army le Karen National Union te chu janta nen anin do thunga unirang spokesperson UWSA hi meeting na atel lo awangin enge an soi ho ti ero a hello ni ina soi tunlai barmaram buina chungchanga tlang mi helte an tangka in mi pui poin an laka beiseina sang takan neya chuti rual chuan CNA CNF te dem na le du khoplo na ari ring le maya CNA te hian kum sang ni som chhovela khan sipai po an nga ve le a thomno le eile in lam thlengin har sat nan tok chhota kum sang ni som pani chawa Burma sarkar nen in ka hayan puan nuwa training te kanin pek to chuan du huna in ko le mai thei ani thaweti in anin thla zalen ta hloma a thenin ezon na dapin nupui fanau nen chungku andina khorang le ramsang sanga anom dar ta hloma official chinchu zani zathum velte an la umma na an be seilo le ngai to lok lo topin heti hian sipai sarkar aron ding ta sia buaina na satak athleng ta ani siane te hi hanin ko khom rupa cha chuang ngal mai tur chuan tuna an din hmuna chuan thil a har sari hle ni inalang tuna hian an ho tu te an vir buai ve chara ral thuam te ngai tuin an mi le sa te hui khom turin ma an la ve meka mong vum ba ang chi in an vir buai ve mek ani